Pemirsa sasih Sabeh sampun rauh pemerintah Kabupaten Badung taler sampun yatna nampenin penincapan kasus demam berdarah dengue DBD. Santukan ring sasih mangkin akeh embengan toya miwah luu sahani pinake sarang legu Aedes aegypti. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Dr. Nyoman Gunarte matutang ring kahanan sasih Sabeh sekadi mangkin kasus DBD akeh ngelimbak. Sangkaning kewentenan legu Aedes aegypti digelis pisan ngelimbak. Pai ketandane ngaptiang mangdane krame sayan waspada majang DBD puniki. Legu Aedes aegypti ketah mesarang tur metaluh ring embengan toye sani bersih. Minakadi ring jero legu puniki dengan kepanggih ring genah nampung toye inggian bak mandi pas bunga miwah talang genah toye. Manut dane kasus DBD ring Badung kauningin sayan tedun nyabran bulan. Indik enucap katarkayang sangkaning rasa eling krame ring karesikan wewidangan rite pengan mangkin sayan ageng. Dinkes Badung nureksain dawak bulan Januari kantos tanggal 17 November war sekali tali selikur kasus DBD kauningin kantos satak 6 3 kasus. Mantan dirut RSD Mangusade puniki taler ngewedarang ring bulan Januari kasus DBD wenten 3 kali kasus. Raris ring bulan Februari wenten petang siki kasus, ring bulan Maret kantos 50 siki kasus. Selanturnyane ring April kantos 3 4 kasus, Mei petang sia kasus, Juni 4 likur kasus, Juli Agustus miwah September kauningin 6 kasus. Raris ring Oktober nincap dados 7 kasus, miwah ring November wenten 7 kasus. Ngenenin indik usaha nampenin pasien DBD galahe mangkin, Dr. Gunarte Mausang kantun kerawat ring RSD Mangusade. Pasien DBD taler masuk pasien umum sangkaning kawat tuang oleh kuentenan legu. Parwata Bali Pos Nguningayang.